O te toi whaatalo whātu sa moe le nei vai ngora fiafi. Lau whaatsaunga, ia, malau whaafonga le nei tu lao leso. Leso fia le nei. Aso lusu wha nei o le masina. Toi whao naso e o loto toi. Leo vai tu teimi te ale titi a wha minute te ale tu la iono. Ia, manatu o le foi ua toe maua le nei lao ma le nei ama noa le lei. Ia, tātou te toe tapa iai ma tātou whausanga i. Ia, I mga whatau soifua pe I o masani ale atu. Le iaise tātou wāwa noa ana nafi. Wa le maua sa tātou mawhtanga ana nafi ia o te whamarurua tfo I ele iaisa o whaelo atu. Ia ona o le tua noa whaafua se. Laso na nafi ia o le mwhaiai ono tātou wheloa. Me leo te whamarurua tuai. Ia inisi fo I tatari mai ia mai tātou fo I na wheso tai mai. Ia Io e whinangalo marilie. Ia ona sa tua noa whaafua se ia la. Ia le tātou tautua ma le tātou nanga I le aso na nafi. Ei tātou nu. Ia le ua maua le nei ia vanoa ma le nei lao le lei. Ia e ftoe whaaua wai. Ia le tātou tautua ma le ona masani. Ia e pei ona masani ai. O te whaataru whatuai sa moe lau tō whita whaponga. Ma lo le whalau manuia. Ma lo le soifua la vilei. Ia ma lo le tau atai. Tiu te mawhaiwa. Ma lo le whamarorosi. Ngā ruenga whiangai iaso te tasi o le baiaso. Ia. Ngā nisi mea le na li sili man whaftai I atua. Ua tue te ina mailo tu soifua ma lo tātou ola. Ia au rifo I mani manuia. Le ailase isi a me sili atu. Nailo le na ona o awa noa whaata titia. O awa noa whaata oto mai o lo tātou tamai le langi. Ia au alaba, ia lau savalinga. Ia masau fo I whai ngā malanga o le nei tau sanga. I wilawa. Ina ua a mia nisi o wō, ainga o e pele I mawhitanga. Ia I le bala au pa ia alo tātou matai. Ia ai a manatua I le tō tele o tangata o loo iai le ngā runga whaata toi alo tātou atua. Tō ai ti lava I lato. Ia o le melana I le ngā whatia e se nganga ma se upu whaafetai a tangata. Whaafetai ai ia ona o awa noa. Ua mawhai ona o tātou maua pia. Iui lava I na ngai mai ia lui tau leola. Ia malana mala au pa ia ua le mautonuai li tō tele nisi o tātou. Ai a manino a mamala malama le tātou sawa inga. Ma le tātou vā le leima lo tātou atua. Leima se mea whapure ngai tātou. O le natura lava leo le soifuanga tātou te whananau mai. Ma toe me sinatu lo tātou ola. Hao ola ni tātou malama I vaenga ia. Iai se me ioe. Tau te tangi lava. Tau te whetangisi a. Aisea. Ona o le mafutanga I le ola nei. Ai le po le aso. I le uma le aso. E manatu le tue le whapena o tātou umi o tātou whanonoa. Ioe. Ai au ina whawhiwhiaina. O tau whina ngalo mo tātou I le teimi I tele na ngali leim whaasoa mai ai. Ia lo tātou matai I le soifua ma le ola. Ia peo le nganga whaafitai na. Ia tātou te tue fo iai. Ia peo mai anisi vaenga o le tātou por kalame. O oe lo matou nei ali Ia e si lalo whamai. Fesoa soa nia I matou.
ia mātou tau whitonua, a ia tali tonu, ia te oetanga, tau mai au lai masaunga, le mui lunga. I loa lo fate le lau lava ngā luenga nei. Ia whai atu saia te oe, ia e whaatonu ia i mātou. Ne ia i so mātou e se ia tā, li tonu ia te oetanga, tau mai au lai ma saunga le mu i lunga. I loa lo fate le mai. Whaftetele le atua lo mātou tamai. Ua mātango fia le ne yaso. I le ala whai mai le tae au. I le tausangi mai o manu whelelei, ma le osoa e o le la i lona no whanga masani. Ia o le au mai le mawhanawhana, luangia ma le tau maruru o le nei vai tau. Ia o le usu atu o nisi sa whia ngai mwhi au mga ruenga o le nei aso. O mātou whanau leo atu, ma le fo i mai whale a onga. O li i leo leo i o la tau tiute ma whaiwa le tau sia o le file mu. O li i matama i tai fo mai. A walawa le tau sia o le soifua ma le ola. O li i ma whai a onga i le soifua a o ina. Ia ma so se tofi, ma so se matata o lo ngā rurue ai o mātou tangata a o le lalolangi. Lea li i e whaafetai. I ia lau fio ona o le malamalama ua toe a mau atu. Sa mātou o iai, sa whaatino i nai tiu te umanei ma whaiba. Lo mātou wala awina. Ia, au mātou tatalo tamai le nei vāenga o le fiafi, wala au i lua nganga pa ia, o lo mātou fesoso ni siria, fio maia. Tautua lua, le tautua, ma le aunanga o le awhaia nei. A mai au no mātou whaatino i. Mau aiso vi inga. Ia, no mātou whapea i wholawa i o mātou loto. Ia o ai i mātou tangata ua e manatu mai ai. Ia, mātou te vivi i mau mātou whaftai. Ono o lo whaatino ina. Rouanga le lei whasoa i lo mātou. I ia oe whaababau. Ia o le tataro lea. Ia ui mangalo mea umata mai i o mātou se ma leanga mau mātou whaadetoni. Ia. O le toto pa ia oi ke riso lo mātou li i malo mātou whaola na whamaringina. Ia ola ma mangalo ai le tangatansa. Te talo lo swafa Yesu o mātou ole ma wala au. Amen. Nitono ya te uta na tau mai au lai ma saunga le bui luna.
manatu o le ua te ai langi ia lona viinga man whaafitai o le tatu whapolo man whaasangi ia ua o lea ua tatu wala au ia fwoi man manuia ia le nei vaenga o le aso lua ia i mātou i California i Amerika nei ia a o le aso lulu tutonu o lo tatu watunuu le ngata i Samoa le atu Samoa o Samoa tutu tasi ia ma le penga malo tuila manua e uina ese temi ma ese aso ia ai olo no tasi lava tatu o Samoa lava tasi ia angai mai fo i le atu Pasifika ia matu motu tatu uso atua oi pa tele i atua ia tatu mau fo le nei aso e ui ona faisi tele i tulai ese tatu ona o ese senga o taimi ia ai o le ngang whaftai ia o lo tatu tau whai manuia. Ese temi, ese tula o aso ia mautino rapa. Leo tatu le aso fau, le fula whaasolo tina umane nei aso ia ai anga mai le aso atai au e tuli lo ai fe au malava singa le tangata lawa ia wasa ili ngā manuia. Ia ele ngata i tutono le li o whale ainga ia au to telefonu tatu wa migrate tatu ia tu fafo ia to telefonu nisi o lato wanga i mai le malo tele i malo Amerika ia o no foi mau mawai ia mata watia ai ia na i tatu ai le ngata i Amerika Australia o New Zealand o i le nupa ia o i nupa ia wa tala ngafa ia o tatu tangata io o afafine matali io le atu ia o le ua maua savali le ono fitu valu nai eli ma nai Samoa ua tala atu o latu ngafa i tutonu le nupa ia o se mainga o aso ia e se a pio tele au tatou New Zealand ni te pi e fo ile meo le anga i mai Australia o Amerika ele fo ai ua lepo isi au ngā tupulanga o i latou mai tutuila ma manua leva na nofo ia lau ele o le malo tele ia i le taimi whaato a osi whea ngai le malo tele ia ma lea vaenga o le tatou atu Samoa o tutuila ma manua o silia ma se lau tau sanga ia o le latu whea ngai osi ia whea ngai osi ele i vai ai le tō whā ma le whautautanga ma mao ta mā o tua a ua na lango mai tia sa i le whainga maro tutuila manua ele i whaatamala i le saini ngā lima pepa o mea neo whanua i o lato mea tō tino whanua ia masuafa tati i suafa ia wai le ise pālangi e sease ala tu fia o whanua o mea tō tino ele i whaatauanga vale ai ia le ba ai atua tutuila manua i le saini o whea ngainga nei ma le malo tele o Amerika i oe ua mawhai o na tuu maia ia le malo Amerika Samoa i lalo o le pulenga le malo tele Amerika ia a ona lava lau whanua e respect fo ila le malo tele i le o iese pulenga whako menisi fo le whape a patu le malo Amerika ma pulea lau ele e pulela ba le tūlanga whaabao malo o le upu o le tango fia e Amerika o ele o tutuila manua e le ngata ina mamalu whiangainga na usia o mea tustusia ia o le the United States of America is full of respect e respect for ile malo tele e ui ina ustamai motu o ana mea tō tino e wha me melo i ai, o na lau ele. Ia o le nā, o lo pulea lava, e tangata o le malo a Amerika Samoa, o na lau whanua, ma o na lau ele. O le unique le nā o lo ta oto ai,
le mea o le tāua o le tātou whaalango-lango I mea sa tausia, ma whiangainga sa ausia, e forefathers, au e afo, e o tātou tua a o mawai, ia, e le, e tau le whapenala si a tātou mea maili mālotu tō tasi, ma le tūlanga o loo, vevesi ai I mea ai mese lava, I mea tau whanua, swafa. Lea iei tū la whanu fo ian whatope at fo lea, pe o le nā. Anyways, ia o lea ua, mai atu le tātou whaafitai mane, whaamanu, o vi inga man whaanetanga, ia e whaelo atu le tātou mataisili, lona ngā le lei whaiwhai pēr, o loo so tala pēr, le ngata ia tātou tāra noanga I upu matala, ia a o le tātou whaanono manu, ia whapea lava o na au mai o le aso fau, ma tausi mai oe ma, I aso tai tasi o le ola, ia le la utoe au mai ai tātou. Ua launga tasi ai I tātou I le nei aso, ma le nei tūla, ia I le alofa tūturi loa o lo tātou matai. Ma alo le soifua, ioe, ma alo le pale, ma alo le tau atai, whaafitai le soifua, tai le whanangolango, ma le whaamoemoe I le pulenga lo tātou tua, ia ua lango le iai, mea uma o le soifua ma le ola, tātou toi au lia fo I manuia, o le nei aso fia. Ia o le asoani, ia o le asolulu nei, ia auto, asolua, tose o le lau tātou le o ngā tatono le vai aso. Asolulu Stophius Farrelly, ia auto, lefto a mātou asolua. Ia, ia te awhila le ava ma le ngāng paftai, ia, o te whatalo whatu tua tele o tātou, leo o vai atu le fu mawhata mai nisi o tātou, o sa ili ta whaese, ia whatalo whatu le pokalame, o sei au te fotuari I whapena foi o na whatalo whatu, ia ke lingi peko, whatalo whatu ia Freddie Iona, o Fred, ioe soifua mania tui lepa, ia o loo. Whetau I leile manawa mai ia mani tātou proklame, ia malo whaftai, tunu mafono ela matai rata, o le paanga masani le tātou tautua, nanga, ale mau, soifua mania, alo whatu, o taiono whainuu, ia patalo whatu foi, I lau sunga, o lau fionga, ia malo, ia le mafta mai I le nei mai ngoraso. Ino sia fatu miti, malo insia, alo fatu, o tolo potu I maseve, wa amata o na whaau ngā esa ilele langa media. Sofi ai, ia le PM, ia le pāle mia, ma le malo, aisa whaatonu le pāle mia, leo, e ave I fafo, wa abe lele, wa ova lele mafafu. Sa ori, ia, pa ie tatu tanonga stein. Potira, Swanky, Aisa, ia, le uso, pila, tole afoa, whaftai, ia, le tautua tunu, manuia, lo whianga iai, mau whaiva, matiute, le nei fiafi. Alo whatila tu mo urua, ia, pape na fo, tole afoa, Luisa, ia, lo what mo urua, ai wha le leita mai tiusa. Poima timu, Blessed Wednesday, from Sydney, Australia, manuia po kalame, ia ole nei aso, whaftai tele poima. O langi le lei ro pati, ia patar fatu o lo mafuta mai I Amerika Samoa, tutuila, malo whaftai o le motu o fiafianga, malo langi le lei, whaftai tele le mafuta mai. Ia whatalo whatu ia tala wha le lotu to mata, malo, soifua manuia, o sa veve se eti. Vi ia le tua whaftai lau sunga tui lepa, tāru sanga ile nei fiafi alo whatele atu, alo whatu foi. Mei taupo, mei taupo, malo, talo, whaftai lava, ia. Au te talo foi, ia e foi si au, tāru sanga, wherever you are,
o le tatou tatalo fa'atasi. Ia o se ei mataio malo lava ia mo le tatou faigalotu i lenei aso tai le pokalani malo fa'atai chain vaiga'au ia o pesamino atonio ma'i tatou uma i oe alofa Morehouse. Ia o le na tolu e toe pa'i atu i le tatou au fa'afogafoga ma le a tatou au mai mo lenei aso. I oe ai o tele i alu loa e iai le maliu o le uso. O le uso sa matou ola fa'atasi mai i lo matou nu'u matou o mai ai nei o matou ola fa'atasi fu'i nei ia ia ina ua matou tu'ua lau ele ia aua o mai ai fafo e sa'ili manuia ia manuia o le tagata lava ia e manuia tuai ma ona aiga i Samoa manuia e ma le atunuu o Samoa pei o le se'esega lenā o si mea o si matou o mai fafo le gata ina sa'ili i le manuia o le tagata lava ia i fafo o lona lava loto i fale lafo atu manuia ua maua i aiga i Samoa e maua ai fo'i ia ma le tupe a Samoa i le mea o le remittance le alava tuaiga ia ua avatu le tupe fa'atavale e o le bank ma faitauina ai ia le sao o le diaspora po le diaspora ioe lona uiga la e le gataina totogi tax i nei totogi ioe lafo atu tupe ina ia outou i Samoa mau atu ai le tamao'aiga o Samoa ia ma e alua i o totogi lau TST ma le afo ia ma fai fa'atau'aiga tele la le sao matou anyway ia manuia tele o le uso ia no u tatala tu'ua faisileva ona maliu o le susuga ia pu'a papali'i le emia pu'a o le ia lava le mesu ai le malietoa ma le aiga sa malietoa fa'ape fo'i le uso ali'i ia o to'oā ma le sa'o na lua ia tu fo'i ia lalafaga gata fo'i lea ia su ai le papali tele ia ma le ati papali'i fo'ina ia lau tofali matua ia mago ma lua sifanua ia ma le mamalu o pa'ia ia o le susuga ia pu'a papali'i ne'emia pu'a ne'emia papali'i ia o siona faletua o le tamaita'i o Mona Lisa Westerland papali'i ia pei o tamaita'i lenā o lo'o tausiali'i ia i le uso ia pu'a papali'i o lo'o fai malaga mai ia na iona aiga i le gata ia i latou tagi mai ala ia a o le tinā fo'i ma le nofoalo i totonu o le a'ai o Anaheim ia o le vaiaso lenei o tusa ua lua i tolu vaiaso talu ona maliu le uso ia a o lea la feto'a mai le polokalame a le fatua ia ma le nofoalo o le aso farai lenei o le fai lona toe sauniga ioe o le a fa'atinoina lona toe sauniga i le aso farai o le February 27 this Friday ioe ia e amata mai le iva le taeao ia se ia ia le sefululua i le auauli from 9 a.m. to 12 p.m. o le nofoaga e fa'atinoina ai o le Rose Hills Sky Rose Chapel Gate 1 o ina le Sky Rose Chapel Gate 1 mo i latou uma i silafia o le tuatusi o le fa'atinoina ai o le 3valuvalu Workman Mill Road te whaafonga mai 3valuvalu Workman Mill Road Whittier City of Whittier ruinga o whanua tanu hoi e tū mai lungo le maunga
Iyo ina fu i nisi o tau ainga o teu e tutu na whanua tanu na ile ai o the city of Whittier, California, iwa o ono o tasi. Tui whawhanga mai o tuatusi e whiaile funeral service o le a whatinoina i le tolu valu. Workman Mill Road. I le ai o Whittier, California, iwa o ono o tasi. Ia o le o lana celebration of life, ia o le reception. Reception le o le a whatinoina i le aso wharai le lava lea, aso 25 o le masino February, e a mata la le reception mai le wha pimo. Wha 4 p.m. to 10 p.m. Mai le wha le fiafi ia se ia pa ia le se fulu i le pō. Te mina e whatinoinai ia le celebration of life, ia o le reception o le a foi. O le whatinoina ia pole te mi fole le tatu te pati man tu foi o America piu tau e whapena whainga o ana mali. Ia vai ngā tāua le pia masani tatu e uma na ore whaimo meo whaalolonga. Ioi, ele whain tatu e se iai lava le wai le whain tatu atu celebrate ala i ele a whaingaronga. Ioi, ia le vai ngā whai mo i lato a o le celebration lava ia. Ia, o le la pi o na o tala atu le telo temi nisi foi maliwe anga i tatu por kalame e umaloa e tu i folo le tino ile ele o se to temi o se tangi ma se temi o se whanonoa. It's about time of celebration. Ioe, tau ki oi celebrate ia pole alava me celebrate ai so si tu inga ioe mea ai o le me tau mafa o le alava ta longa o le mein po le alava ia mo o mia le malama langa o le tatu le malo tele e se foi tua io ai le fa pe angalo ai le tatu no man foi masani man fainga le venta tu e se tatu o Samoa ia mana tua o le foi tua o fa nau ai lato nei ia o to te leu American Nice ia le soi fuanga maleola e pena fai atu Samoa i lim fai na se ai le bo le meo le langona pia tatu o Samoa o le lava malea o tatu lava o Samoa o le reception na le te fai atu ai e fatino ina i lona tu atusi o le Christopher Club of Buena Park o lon tu atusi o le valu fata si o Gas Drive Buena Park, California, iwa o ono ruatasi. Pe whawhanga mai i le tuatusi e uma na whale la wasi le uso, uma o na tuinatu no tino na o santu mau ia ono nga i mailola ia le o ainga wo mai masani ia e whaiesi ta whamaro stino ia matatuanga ia i le patia o le soifua maleola o le susunga ia pua papali ine e mia papali yo ia le whawhong mai tua tusi e whatinu nai ia le vanga mulimuli o le valu fatasi o Gas Drive Buena Park, California, iwa o ono luatasi ia paulena o le whasisilanga o mea tau maliu ia te au fo ileava ia ma le whaalualo o te moni tuaile nganga ma le nganga whaamaise le ngata o seuso se wo ia le ngata ino mātou wola matupua e lo mātou nuu ma le lau ele mātou mai whafonei ia ua whapena lava o na whaaua wai mafutanga whaale nuu mafutanga whaale uso, mafutanga whaale wo. A o ala ina na o mai le bala au. Ia e le whapena e tātu te e le pule sisi, e le whape a anga i mai na whape atu le tuai alofa si koe kolo atu le e se me whapena. A o mai lava le temi o tangata ia. Ia tātu te o fia lava.
tuua uma mea uma. Ioi. Tuua uma mea uma. Ioi. Aina o si o ta ofu e toi o nei toi ofu muri muri a. Toi wha ofu e ta ita e rota aina. Oe o au ma tatou uma. Toi pau ana o ni nai ofu tau te o ma tatou. Ioi. O a nisi mea toi pipile tino. O a nisi mea o lau ta vale o le fale o a lava. Tu uma. Ai tatou o. Ia. O pauna o le whaasisilanga ua o mai ia tau. Ma o inasa o ia ia na po. Le ai e isi tatou por kalame o te whamaruru o tuai. Ioi, i tatou fo i na whisota i mai ma. Ioi, ia, o le nā. Ia, manatu sa moa ua a matatu inala por kalame. Ia, ia, a whaifo i inisi manatu nei lea sola tu asa soifua. Whaftai lea tua. Ia le tua, maua nisi a aso langi le lei e whaopopo i lo soifua malawola. Ia. E vi i aile anga le lei whai pēa o lo tātou matai. Ia ona o rona le tūlafo ina o le soifua maleola. Tātou porkala masani o le lupe whaalele. Ia e lalo o le taiteinga a le ministry a le kale sirsi ufonga re tai au fōu. Ia le fuila o te tautua ina ilu tōpa ia malutou mamalu i aso taitasi o le vai aso. Manatu na ua tia ilangi tu te matangi sa o pese tu tatu pese ia ma tu tatu tau e ama tatu ti ama o fela va ma fesa o le mafai ona tu ua le tatu tua ma le o nanga le amatanga le o se amatanga fa auro na ne manatu e foi sesi ese foi sona ia foi langona fa pe matua fia a ta lo fa sapolo ia ia sapolo ia tasila lea u tapio tatsini tanga tola tupulanga mato ia na te whārongo mai sapolo o le no whailo atu le maliu o tatu uso ia pua pali ne mia ia po pali pua de mia ia o le so whareile la nei ia a whaifo i le maua sa ua vanoa e tu e whaiele tatu whao tatu pokala me le so whareile ia o lono wina o te mia na o le te iei o na tu e sauninga ia o si uso ia ma whiloa i ma ainga whai malanga mai Samoa, New Zealand, Australia ia pea whai e pule alofa le atua e mori i ai le soifua i le aso le ola ia wafu i o le mea e le tatu te le tala noa lava male o malwala ia e tatu tapu le ola ia se ia ulia ia le aso whareile aso lusu fitu e luasu malwalu o le toe aso le nana i moa ona uma tu e fo ile ma February la to February mati aperila me uni afartau sa o ka ese tele va ia si wa ya la notebook o tele loa sa mo po o te loa o le la tu nga le fa pene e to fuerte ta to mre te mia lua ta ia o drummers o anga i mai pia te le lopo a fe umai o te le loa pe o a fe umai ia na fa pe foi lo ta tutala se lo nga fe o ki nga ka ia fai mo la to le ambio ne io
ai paunga le mea kau ke lakalaka iai. MK ko ke, and that's would be our wishful thinking, our wishful thoughts. Ole taimi e wheo tia tangata oro whaatupua pia nei mea. Ole me maria la. Whai atu whoitala. Ai o mai whai mai Yo tali lopo fele me ai pe ole winga naro tala. O lo te mana tua I le lua o 2020 nga I le 2021 sa o te mina e mo ia e kelela upur kalame sa ye le kelela upur kalame kelela upur kalame mo le general level tala no yo ai o tau le mele 20 fa pela ia se I uma tuare be vesio me ia tu pu 2021 se uma finga palo no to fo ia le se usual routine o la uto pita so le ka fiso o me te mi ele ito e mai ele ito ia se ma pusanga o drummers nei tatu te fianga I tatu io ai tu te lo fo ele ia ni mea whape te mi isi ngā mausolo ngā e whai o le tātou lunga o penga te whai lang. E whai o le tātou le malolo ai masi mo no le tau whai leanga. E whai, o le longa se mea. Ioi. Ai pe ua oso wha mai le mea fui le leo le o le lem fai o na alu de tangata e ui I ala maulalo o se ia e lesi a se ia lui fori silano pe u tau whapena e uolea se mana ia fo tatou ai ku ava ia whapene se o ai tatou whioti tatou ai nanga isia ia le lau kako ai winga le o le nei aso. O le mea matanga, o le ua whai atu tai o minsta o maloi fafo. Io. A pe ua whaalia ia le ma fau isi tangata. Ua whaalia ia le ma fau isi tustala. Tustala mai fia, tustala. Io. Ia se taimi. Ia nga ngai fwile ia o le tātou talanoanga ma mea tātou te masani o no tātou talano iai. O le porka lame na uwharongolongo ai le fionga le li pare mia. Le porka lame ma o lana porka lame ma le autostala. Ele o poka lame lata mai ni. O poka lame po ua lua I le tolu yoe. O le mea na o turi loa inda. O le tele o le tala noa mai o le fionga le li I pale mia I mo o plans mo o plans a le malo. O le atina enga o le atunu. O te fia tele la vahenga lea. Langa le ngata ina au mai le plans a le malo. Au iai le awala how to execute their plans. Le sila le vahenga o le execution meio te telefono ia o pisa le o mo te telefono ia manino le lei ia le afoi ia le vaenga tu le epa malato ele ngata ina fata atitia fuafuanga o fa tino ina foi o fuafuanga po le mele fe tu ia ioi ele awanga ne ngata ile mo le planning plan A, plan B, plan C, plan A. Awang ingata nga plan. Ia.
ia loa foi faatino auala e faatino ai plans i uma faatautu tasila ia vaenga o plans o a foi to how to execute the plans olea ele ngata ina plan le mele ole fainga ole project a ua faataoto atu ai ma fainga ele o se mea fele faapena mai ia manino langa ia le pie e ai le loto to ina le nei malana HRPP awa o te tautino atu Samoa ana toe tula'i mai tula e pa'a mai malatou koula malatou mea umaia ne i manga seisi o le fast tau to moni ata iwa ne i manga se faipula le fast se fape tau la latsan tonu atu le a fu le fai atu ale tala a whanongono mai tula e pa'a o le whawhetai e matou nei citizens o Samoa tula e pa'a sailele o le whawhetai e le atunu wa e le toi tū mai e whai oe mapale mi o Samoa ai sea le ata le e fua i lo vau tai mea e fua i lo vau tā e te musu e tuu se avanoa i le whainga malo o le kumai se whai le lato fo i o lewa na e tawhili sau noa oe wa lewa na tō tawhili sau noa i tupe le atunu le leng tō whatino ina tupe le ia wa vai la leu fai atu io le ve esa le anga ora sila le va ai mamao ma le poto masani ma la ia la mea le no to executing auto plans. Yes, I'm pretty sure I knew that you had a lot of plans, but you didn't. You tutele fatino ina se ato toanga le manuia ile tu lela ua o te tu le pele mele sa moe au te ona tu la ole atinai ole tu o revenues na tina e tu le epa male pipi ia le malo for 20 many years yo 23, 24, 25, 20 le alava numero same revenue na tina e ele patutua ile tu sa mo tasi ia whainga manu. Po whea lava kau ke ka milo i o te tala noa pea, lava pea i le mele. The same revenue, whatino i nai, ele HRPP ma oi tu lepa, ia Samoa. For 24, how many years? Many years. The same revenue, the tino nai stama itemia. Not even 10 years. Not even 5 years. Lang apelila ni ku e fai ye parota. Ai ole winga ole tala. Ole meta watina. Ole o tatu mo mawina. Ole so man vai yasun tiene. Lo lofi atu. Tai. Na foi isa mole sui felo tusi o malo tele ni America. Na ia fair sui le sui felo tusi. Deputy Secretary o malo tele o America. Le lopo na isa mo pele i o atu masaru se temi o ni vai yaso. O tau do ila ia lea. E ala na lo lofi atu tai ni o malo. Nga leo amata na walato loa, that's a different leadership in Samoa so far. Wai loa e tangata ni ele ngata o le nai Samoa ia le tamaita i senatoa, o le senatoa o le Minister of Foreign Affairs Australia. Na ui Samoa. Salo na o ese mai tai o isi o kinai sisis na sai Samoa. Da penatu tai o New Zealand male pale mia o yoe.
o le fa pe le fto atu pu mele e a fuesa o pu le te development e a fua ina ua se lo fa no tangata i fa mai le se le u la si kuka ai se ala le ia se le ona o le langona mai tangata uma ma ai lo device fa mole u la si kuka ele o le se le o no winga oe ma o tu fa mai fa pena le se le o langa le fa ngo fifo tão fa nga tu orta tu fa mole ale ai se le o la device tango e o mia i solo pe kong i fafo pe kong i skongo se o se pa ke vai a kongo e koe kua i fafo o le fa mole langa fa la ve ya cha ul mele o le o fe mir ta tele o langona yo a fe tele o langona mai a u la si kuka kongo se pa ke vai a pa per ke fongi nga ke kongo se pa ke vai koe a veli fafo a kongo o ko le yo fa longo na se nga fati nga tati tala no e fe melo tanga te ya tia o le o langona na a fa per te foni na te fa longo mai ai te lo langona ko ngi sa o lungo sima pe ko ngi le wall fale atonu e sia wo sia uso ia feta pese ta ia feta uso o mai oi ia malo lava le au na ma le alofa moni mo nai o tātou tangata o te matua lango ina mea uma e saunoa iai uso i ia i pea le alofa ma le anga le leo le atua soifu maua pea le soifua maua ma le langi e mama alofa te le atu o le uso ia fatua ia soli ma le nofualo ia o si uso faia onga o le fionga ia peseta ia feta matalasi alofa te le atu o loo mātou i nei manisi sui mai a o tau Wellington ia feta i lalo le tau por kalame le tatu ainga fast i lalo ia o tau Wellington ia o lo tala mai le matango fie o lo whatau tainga fo i o lo tau ainga fast i lalo i poirua Wellington ia o tele i o tele atu i lalo le vaenga le na ia pe o nai o mai ai ia nai matu tangata o lo matu mafuta i nei mo lo silafia peseta ia alofa tele atu ia o mori mau le na au mai i lau leadership i totonu lau tau vaenga ia malo le fa malosi ia malo le alofa i tatou watunu tatou te lango i le fa tutu i le tua samo o tatou nau ta inga ia maua ni ta i le leie moni malo lofa i le atu io melo te fai tuai ia o mosu tau avanoa ma talasi lisi por kalame sililona tau ai lo fa longo ave ia i lo support ave ia i lo fa longo ia i lo so o pesitale o vai tu foi pe o te ula vale foi lo tama o kanata pe o te ula vale foi kanata ona o fai fusi umi lu tele to fe loai io ia aurena pe o winga na le tala Samoa le pe o pisi ale tatu tai na o whanongo longo le porkalame le to ina le tai o le tuangai malana tamalea tau whaasoso ale dialea o wai foi le ngore ia I don't know, I don't remember his name le matangai o me very very childish me tala no ia ni to ina malanita malantama pe o me atamaiti ele to o male me fo le tam fe fa o soso se ita o mai lava e ai fo e tu le epa ele anga le nanu tatu pali dia a fai to te fa longo to fa longo ia le porka le o mal me ta o sia polo tele ale o sa o le longa se me fe ni tanga o le mela o no mata i o fa pia ele lopo angi fale a onga e ongo mau e sa mo ni fa tar noanga ni tanga sole ko inga on ko makua ko inga sole malu se fulu lua tau saka
82 years old. Makua. Am kua ka mai kiki au mafofapa. Iyo. Am kua mai kiki, am kua ka mai kiki ai ke amataipa. Nem mafofapa. Iyo. Tinha a meu fesilia tu. Lá ela na mafua fesilia le lilia. Pola me ole alua ia le pale mio Samuel atente ia fono ia faifafu. Ia ngata fono ia faifafu. Fono le sau ia famile sau ia le sui pale mia. Ale la sau le sui pale mia lui atente le fono le Commonwealth e fai ia hoi ia. O sila tatu Samuel le fatau vao me ave iai attention o ni tangata. O mafofongo ka maikeli ke amataipas. Mafofongo o ni tangata whapene. Ioi. Fesili, la se me a fe mai kala le arko inga me se ke musu kau. Pa fango ko iai. Pa ko pe uma kala ka maikeli ka ki pia pa kala la uri. Mongi ka. E le se tala lango le upu peritomeina. Ele se upuleanga. Au atu te whasisea upo ngangana. A whapela o te whai atu o le ngangana ta maiti le pelia nganga kangakangi. Ngā. E tau mai ngā le kua inga le level e iei tu inga tangata malatu tala noa. Ngangana ta maiti le ka kipia. Ioi. Sen makanga. Sen makanga o ia ko inga ngangana. E whi mese, ngā whi mele ko inga me se ke musu e kaua. Ala me se kau mai ola me langa. Ya. Au me ale se ronga ka me ki for se ronga fa pe tu tata. La kam fai fa matala mai. Ola ua ele leila nanu. Au le li pa le mia. Ele anga le nanu. Ko fa fonga o tu samoi. Ya vai la le nanu pa le mia le ngangu mai maftanga ma. Male a foi. Kilo la iwa ngangu wa. Ya mala. No fat foi ele ole se ole ngangwe iwe ele pa langi ora ngang siling ang kaua. Yoi. Au fia salu ngangu a fia ngangwe le iwe ele pa langi echa. Langa foi ngangu e vai tasira vai met pa langi on pa ola fa fia pokor pe kaia. On pa ola fa fia pokor vai mai masau sau to le nanu male nganga sao. Tasira kala pa langi mis sa. Failan mele mo samo. Or kai kongurale e kau ke fia fai me. Na o bua ia tu le pa malau kamale ke lua e ala ngale le ko vai le fai atu tai e foi sa mo le sui fela tu si le malo America io ele ia lu atu e sei o le atu tai e atu tonu le atu tai o malo o tai o faulunga o meu associations kai pe o le UNDP tai pe o le WHO ele io atua ia o tu lepa ele o ai o ko fi ele o fi kilo se si o kai ngi ia vai na lela ku sa ka le ai ma se si o kai ngi o fi va ia ku maka ia o leva ki nga maka o lalo langi i lo fa ola fa ma o luma mo ia lo kala le fa mo leva ki nga maka o lalo langi si kai vai le ua tau fai langa atu ia tu te tele o atu la tu te tu no le isia fia lo langi pa ia tu le lo langi this is the leader, this is the right leader for this country Samoa, for this nation salo kala esa melana le alu pa bia i meye i sifono i fafu ona o lo nga solo atu tai o malo le o mo se malo longa alu ne yaso nanu meta tu par mi samu ale amu ele au kale lo so fet fu se tala filosofia mai e amu e fa to fa longo la le nanu ka malo la ngangu samu vai malam ia o isa vai
tu mai le matai io pa lau li lua tu le to ma fu e ngangu mai fengo lau se ka ko fa ukala ka ko anyway tatu te pa ia le utau mai ia le tatu o man paanga lava no ia le te mai tai potofa ia mo fa so fu manuia talofa ia te mai tai ma lor fo lau manuia o va tu ri fe lan no io sei malula e ne fu wa pi wa brown and black fu ne yaso ia yo ma lor fo lau manuia talofa fa talfatu ia le tapo kala masani ia o te manatu le na ua sa e whengai fu infe au mga runga masani o le nei aso ia o te tatonu nafto atau o te fale ia pia sa e whengai runga le fale pena e o le ofisa po whenava e whaftai ni atua o le otoe te mailu sui fu a fio meia le tapo kalami o le kau whale kiki o leo so patu lava no ia e te sauno ia e te whatara fu mai tato atu ia manga i tapo kalami mai whalolo Whaftai malo tau i te lepa. Ia, whaftai kore whakaya mai fōi I te unga sinei whatawaa. Brown and black is an earthy color. And red is the lady in red, the dragon red. So I want to be fierce. Anyway, yeah, whaftai malo, so for mauma langi ma, ele malo le atunuu, o lo maua maile au nanga alis lupe whalele, o le a tātou tala noa, o le a tātou whasoa, o le a tātou so tua oi, o le a tātou mulu foi, tele na wai me la tātou whaia. Mau ili le tele o le sa I whai tionga tau whaleanga. Ia ale mea sili, ia maua o tau, ma I susunga whawhenga inga, ta mamtina mātutua, ia o tau maua le aunga o mea uma ma le mea whamaoni. Ia, ma lora so I fua ano maia, ia le awha pehoia na wa I atu nisio o mta upu mo tau silafia. Malo whaftai tupai mo whanua, malo le whalau manuia. Ia, o te tatonu o lea ua e whapai mai. Lea ua e whapai mai I le tatou atunu. Ia, o le ngang whaftai le na, ia, o le misili o na ua mo sea wanoa, ia, e malolo mai te au mga ruenga. E te pai mai, o lea o te tala noa fo, I le tala noa nga fo I, arito ina malantama lea, o ai fo I le ngore te whai ngoi nai. O le apa whango mātongtongi. Le na, o le tamo apa whano mātongtongi, ia po le ano. O le fo iai, ele uma le whai. Ele uma le whai I mai e, o le alu le pare mia I ona walauina I fafo, I fontanga I fafo. Ma le alu a pia I mena, ona ele au mailan, ale o tatolo umatua. Tatolo. Ale la o tatu wa aina nei, o ka le pea mai o le nanu o tamalo I sa moa. I le whenga inga. Tula epa, mena o te fia whai lo atu. Fia whai lo atu tulanga nā. E le ngasu le sa whai mai e le apa whango mātongtongi matu la epa ana mahi ana pō. Le tau mo le tau whaoso o le whai news le sa whai. Mele maua ia I langa o tula epa lava ia. Antua na sa no lele fionga le li pale mia. O oe e alu se taimi o tau a whai se nanu se ilonga e tusi pepa ftoa e loa. Ai lela mo moli mausa mo ele so. Sa noa sa o le fionga le li pale mia. It came straight out of his mouth, out of his heart. It's natural. Aoia, se longa tusi lima. Lela fai mawela le interview le ana po. O le interview o uma na schedule. Tu atu o fesili e tatauna e fesili mai ai o elea si o eli o mea whapen. It's already o le mea wa leva na uma na whau. Ia ale sa o le mwanga. Kuso mea ka mai rehearse ko rola ia. Because like mantua foi. Nga loela ia le HRPP wa alu le lako master, and the master took the master plan with him. That's exactly what it is.
Ia, o nalawa e maua mai le tu sa o tali lana tali ai le oria pa lana o le ona o lea o kare pisi o schedule kam le fionga le lipare mia so le E le mawhaina fio le fionga le li pale mia e fontanga i e fafo. Lango o leo atu tai o isi malo e sa saa atu le manuia mo le wha le layer development o Samoa. E sili le nofo le fionga le li pale mia e seini o a uma me wha le layer mal manuia o Samoa. Aia, tawa na o mei wha sele tunu whape mo le amana ia to finga pale mia. Le amana ia le fionga le li pale mia. Dali Malo, he is the leader. He is the Prime Minister of Samoa. He will be a role model for all the people. It represents Samoa in Asia Singa Taio Malo to Samoa. So that's fair enough. Leo peo sui pare mia attend fono ia. Leo se me ai pe ole leang ole me le tom fai to ina le malan tamale. O tom fai fani por kalame. E fa se na ile fa longo tata. Ia le la utatu mori mawina tuila epa ma oele tamale. Ile ole mafu ang le utatu wa ile tau a tele me o no foi le pare mia. E silia tu le tau. So lo que falo ko ka kan kuri fa fongile. La mele ola mele tu. O le tamai papi fo ia tula epa. Lana maenga. Le lesi isumu to inanga le opio sioa. So. Mate alinga. Aran tuli fafo. Tuli fafo. Fai atua la tau ma fai atua wa attack mai le fionga le Honorable Minister of Foreign Affairs Australia. Wa ona ia attackinga na tau no manino lava le fionga tamai mean star. Ina ua mai le tūlanga le whapea. Le ale fe awa Australia na whaofia toa le tupere 5 miliona le mo lakapi. La mo whaofia toa it's tono por kiki tau. Ele pule la tau. Pule malo Australia po fe ave la tau tupe. Pule malo Australia pe me tongin moana sau. They gave it to the government. Why? Le lafto a fiu atu le fionga tamai mean star. E whapea na soa lau pule me le fionga le li palemia. Ona olo o iai ni fesili. E fie silingia le fionga le li palemia. O puinga. Wa a whapea mai la le pensau no le fionga le li palemia. A whai o le wa whaulu mai le malo. A whapea mai o le malo e tu atua le tupe o le aulakapi. Le ale me la whaulu mai le malo ale o sa o la tau. Ona le polenga. Tu atu te o le na wha soa le malufi tupe nei. Ona iaida se a whainga o le whainga malo. Which is, it's fair enough. Ona mantua, o le tele le ngasu le tau fufulu atu tato forensic. And of course they don't want le tupele nei e whawhai lungo le whainga malo le la tau fio mawai. Mantua foi tula e pale no batua ta pokalana. Le na ta pokalame le na matuai le a foi. Le tau whaleanga ma le pepelo a limongi Le na whapea mai ai le 5 miliona lea. O la le mea linga tuainga saini. Ai le tau le sao. Ua le mawhaina whaile tupele o ngai le mwhai le yese tau sanga maalo Samoa. Le na manino ne sau noanga le fionga tamata I mean star foreign affairs. O le 5 miliona lea. O le tupe whamatu mai I ngu o Pasifika e develop ai le lakapi. Ai o loko iai lesi maenga. O lea la e apalai atuai anu ia Pasifika ia tawati ai. O inaiti tilo la tau mo lesi extra funding. So this is the funding leo mai pepelo le atunu ufapea. Ele ifai ele fionga le li palemia. It's got nothing to do ele ifai ele fionga le li palemia. Because ele sana tafa yo ile na tu ule la kapi I tamata alo maalom whanau la tau te wha foia. A leo mai fai le wha se lunga le a foi. Ia la leo ina ia fa o loa tau o mawhawhaunga tangata. A leo manino sau noanga le fionga ta mean standing. This is different from the $50 million.
Nesi foi funding le ai request la nuia e amato la totasanga malato mana onga ona titilo le malo Australia po ame o lo mana o mia. So it's lama to i malama. Ma ia si vanga lea mo fanua. Fa manino atili mele mon fa fonga latu. So ole pisa ole tupe ala le na pisa le amtanga 150 each tonga 50. Ole wa uma tupe ala le wa multinona allocate el malo Australia mo Samoa 50. Ai ese voi la le si tupe le ala fa pe o fela le ori le ngam me fe me ye. Voi le winga tonu le tala tula epa. E o mai e fa valea le atunu. E o mai e fa se ma fo fo le atunu. Le watali manino ana nei le fionga ta mean star. This is a different funding altogether. O le funding la le o lo ia e maua e to sa e anga va ia sa mo fiti Papua New Guinea alela fa pe you need to file a proposal e apalai atu fa lawi loa uma mea lo mana o mia. That's the right word, a proposal. Yes. Or proposal me mana mia. Ta lela ua lua mele e maua I. O le maua I o pepelo la ori ia. Ma le maua I o le tali atu le epa ma tamale o ailingo tama. Le mea lai o na le ana tua nei la le pale mia e alu le fono le wa ia ia fo. Ele mo ia ai le ato to le tali o meia. Le ofe tau I le pale mia. O la fau esa no tu la epa. Le fono le walo e nei sui pale mia e le fionga ia to e lupi. Ai no fo le fionga le li pale mia le fontanga lea. Tu langa lea no. It was a specific request. Mai le malo Australia le Minister le Foreign Affairs. She insisted if you meet personally le fionga le li pale mia. That's why wale mafai ai na pa au le fionga le li pale mia le fontanga le fai overseas le walo le fionga ia te lupe because he was asked specifically o lo ofia a fio mai le Minister le Foreign Affairs o lo iai ni mata upul fa bao malo ele development malatina ina being they are the donors mo atunu o Pasifika ta watina ale mai fa se le tunu le mai fa se le tunu tatalo ai o le tutu afi o le fai news le ma wata te mi tel fote pa wata fa manino fa manama le la o manino atu ile taua o le leo o tatu pale mia I fontanga I longa silia tu le taua o le mea le no foi nei le foi na fia saua ia tamatai le fia miti ai personal ile tatu pale mia ia ma wata le me tu le pa ma ia ala ko la le mea la se reaction le tangata le na mafuaina o se amio o pa se tala na lafo ale tu stala le na ma watu o le afo le press conference le fionga le li pale mia ma le Minister. Le la watu mai le noa e fai atu ni fesili despite tu walalo sa fai atu e tu sa o le fesili a wale ta woi ia tu a esioa ia wa fa malau mai ma fai mai lo ala mo fa ofi to le tupe I le porokiki le ia e wale manofo le fionga le li pale mia langa le watali le Minister. She doesn't want to get involved in the domestic political arena, which is a taulola no staia. The taunga respect. Le watali manino le fionga le Minister. She doesn't want to get involved with the domestic politics le. Ai sa waleta fiofi le e maua tu lava fa longo o lo abato ele tu walalo a isi media wale faya ia wa feacto ngo forma mia le la wa sa wele le mafau sa no sa ole fionga le pale mia o fetilo tilo fa ile Minister le matanga nei winga mai fa pela to o mai fa ali ona manui na mana ile wa ta le la to ele lo o le ta le anga ina nga le fainga malo I la to winga o fai fa ta ole fionga laudi samo to laudi
over le mafofau malau leo. That's it. Avele lo kam fai molianga. Ole whawhetai ai le mea lea mawhanua. Ua wa ai tino i eita mai ta minsta. Yes. Mai stadia. Lea la ua wa ai ai i le leanga o tangata o la whau i e tutonu. Lea whawhetai a lo sau wa ai tino. Se whauta i ai le mawhawhau. Wa sau no le leia le fionga le li pale mia i le fionga minsta. O le ua tau nuk mai le tupe, o le ese whamanino lava la i le tatou whainga malo, le tūlanga tupe le nei. O le ua umana avela na tu lalo ma le whautuanga, i le yungi lea la kapi, ina ia o ave ese lava le poro kiki alo i eita tonu, ai oifo tamata alo manisia ta mai e la tau te whaafoea le yuni la kapi, ma whaapea ona lufi le whainga o le tupe le nei. Oia, te e mai e lo le unga ale ula le o sio ma whapea mai. Le ale mea la le senga o le sa iai e tupua i te tonu o le afoi. Mantua le tausanga ele a se tu la epa sa iai tupua o le ala o porkiki le na. Le na tali manino le fionga le li pale mia. I le taimi o tupua. Ele iai ni whawhita udi o onga pe o le melo tu la i ma taimi nei. Sa solo le lei la le yuni la kapi. O le al melo tu la mai nei, talo na ton tu la epa. Le al melo wo ila la kapi. Fa yo le le ni tupe a le leanga o tu langa. O wo ye tato le awa la tunu. Ia wa fai wa sau o mai malesi ngasu la ko. Ia le ngua ngala fitir tilo fai solo le fionga te mai tai minsta. Ma fanuele i mausa o taimi o te matamata i mele. Ale le fai mai nisi o le lava e tau tarsa mai ta minsta si fa mai ala na fola sanga ale attack Ya sau atua io e ia o ma foi lana na atuli fa fole ngali inga ia atula i foi le siri inga ia fai foi anga fesili e lana tali ele fionga le te mai ta minsta no that is not correct e o lo o ia fesili ale le tipi au tanga vai anga i visas ma mea ia le ala pe folinga me fa pe fa ilonga lanu faingo o le fai unga Australia i lato visa pe le mfainga maua le mele o le visa le na fai le na alo le fota sanga ya afanai a tali minsta o Australia o lo o iai le lato universal system ma la foi fa manino mai o Australia o lo o tama fai ni awale sosoani Pacific Australian Program i atu nu'u Pasifika, like they are the donor countries mo Samoa. O le la titilo lato, tele whamanuanga i o Samai. Tele whamanuanga renga Samai tu sa o lawa mana saini le lato MOU, le Memorandum of Understanding. Le ama ele se fululua mo tupu miliona i te ton. Oi, ata nga i tu le pa whafonga Samoa. Have we ever seen anything like it? Have we ever seen since by inga tula epa, by inga fiame? Have we seen leaders of other countries o atu Samoa fa sa nga i matato pale mia sa atu le manuia? Wala te minni wai loa tangata whainga malo le fas le yengi e whamaoni le whainga mi o tonu. Le wasa sa mai tele manuia. And that's exactly what they're trying to do. He is trying to sabotage Umma le telo manuia le lavati Samoa because he never had it at his time. Ka oso ngi ngai le cyber security le MOU le. Yep. Mona sa i mai se i wa tele le tustu singa on news nearly. Ja, wai sa idea e wat pe tasi le me ta ua i meien ta sai ni tolu ana nei Yeah. Ole mana ia ia lo mai ele po kalame mo leo Yeah. Le foi la mai ele le saunanga le fionga te mai ta I minsta. She had a very beautiful speech Lena Fainei ma fa pe mai langa tala. Australia, they wanted to ensure that all the Pacific Island had the strongest ties of woven by trust and shared values.
because man tua foi le wala to I loa o tātou I ele tātou culture and o le tātou anga nuu I e whapenan fitu whai. Ma whapea mai foi la strong, this is what I picked to la epa. Strong democracy, rule of law, value of good legislation, and independent oversight sound in public finance. Wai ai ele tele o I e loa ai. Le tele le tō whawa wa umana ilo fo I atu nuu la o te toi fo I ala tale le fai so o te lo ta whatata noanga. O le mea tupu nei Samoa, pe wha Samoa na whai. Loa mai Australia, loa mai New Zealand, loa mai Siamangi, everywhere. Because I say, o nuu nei, o lo o tofu mo lato sui o lato ampasa I tono Samoa. Yes, and they know everything that's going on. And she even like to continue to learn from each other and work together enhance the safety of our citizens. They wanted to extend the partnership and maisiala the cyber security operation. What does it o le bainga fo le tatu tilo ai mai se fo I to e tu o many fake pages fianga security o nei you like to sanga nei e watu ai Samoa le se fululua miliona Australia equivalent to 20 million Samoan tala mo le fata sanga le ati na e ina la lea o farmers, agriculture, sea rises, and high-risk sectors. La le fo I le vaenga leo ina ia malu pupuia malu leo a maise lato training ina ia whapea fo le whale leia malwa ai ngā taifale no this. So te le manuia. Te le ia o au yo te whaftai matua ia e to whale fionga le li palimia. Ilo vetutu na I po fele me ta ua. O le malanga I fafo, po le nofo e saingia ala lea. Te leo le manuia le la sa atu ia Samoa. Tasi le me wale kasi le me wale tau le nofo le le eto ina. Ona ua ba ai wale tutusalo na taimi. Ma le taimi le ua ngā solo atu taitai o malo. Ia le lumanai ia le anga ia tu taitai o New Zealand au tau ma le palemia o Australia. Au le aipe vesi do vanga ia fai ala tu si ave fa le anga ai taitai o New Zealand. Au te loe le sia wingo ia me taitai o tau ma Australia pea. O tu langa na I tu le epa. All this mea le tutupu nei. O mea umatau whaleanga bo le mwhale loto tinga hatu ina. That's the bottom line. Whaasisi solo ai oma o ngā ngai loa. Lela wa ele meno whape o whailonga lan. Ioi, le wana tua ia whame wa prejudice atu nuk lei whafo. Ona le estenga o le taimi o lona taitainga. Ma le taimi le nei. Ele ato se ono masinga le fionga le ali palemia. O le sasa atu o le manuia le o sasa atu ia Samoa. E ese ma le mai tu la epa. Ka whamaru aku tu pai u kau whale kong manu whai. Ia o le whaila le fesili au tanga mai ia le no fesili. Ia se fesili mene whapea. Ia o le ase to sana fasili whapea. O le ase la ngona po se tala le malo Australia. Ona o le o sa no le fionga le li palemia. E le mana atu ni tangata I ngā ruenga whawaitaimi e ia atu. La se la tu whalangona o le pe fōringa mai whapea tau le ngai na whapea wa le respect le whainga malo a Samoa le mana onga o le. O le na tali manino lava le fionga tumaita in star. Mantua foi ina wa saule le whainga paanga le e atu tangata I Australia ai e mawhai foi na maua no fo mau o ia mato lua marwhanau. E ena le fionga tumaita palemia ia fia me at the time.
le ta manino la Valminster, ina ua fale vaenga lena, na opt out Samoa. And she said, plainly clear, she said, that's fine with us because that's what Samoa want. And they respect what Samoa want. Lela tali manino foi la mai tai Minster. O le tūlanga foi la lewa iai nei. Lewa wa fai le tūlanga le mo tangata masi ia tu ngā ruenga whai taimi him foi e pule le malo o Samoa. How they wanted, o le ale to e ngā iainga, o le ale umi, o le ale whainga e whai ai. E whai mai Australia i le mea i mana na o ai Samoa. Le la tali lo le fionga le li parimia. At the end of the day, we are in control, which is true. E control pule le whainga malo. Te mantua foi mawhanua. Porkalame ia. O porkalame nga initiate mai New Zealand Australia. E langa le lapa pese tu le epa malei chapipi. O mea ni la tau whaia. Ai le ai. O porkalame ele na o Samoa. O le iei foi tonga fiti matunu uma. A o lea la ufata tia tatu malu. Ia controla tu tatu tangata. I le watu isa i fefo i Australia. Langa ele o longo le leifo i tatu i le malo le meo le visa no fo mau le ua o toi a inga o tangata nei ma a. Yo o popo lenga o le tu titia o tangata o tatu atu no ma development o Samoa. Just o la foi e malama le leia ia tai o Australia ma New Zealand. O le tau atina e Samoa. And e ni le Samoa le tele le malo si anga o le afo le tupao li i le tau atina ingo Samoa. So therefore, they want to keep their people. O le wasa ili lato i donor countries. E a maia masini e wha le leia inga luenga le atu no. Le la wata tau atu mai le tu leipa. Whapea mai le fionga tamata Minster. There is a funding and a request proposal from different countries. It's separate to the aid funding lenga mai momua. Le aid funding la le o le limas fuwafe. There is a further, the second part there, it's a further funding. It needs a proposal for clarify what the requirements or me manaumia. Pe manaumia tutoni in the code or whatever. It's le manino an mai. I say fa mole ya tu uia le tau fa se ina o le atunu. O resi me mawhanua tauna malama tatu. Lena fa manino me il palimia. E por palimia por super million a mea. Tas le biliona. 1 billion le tupe Australia na maua I por kalame lea. Yes. Ai tau le lua se furu pasene. Fene le maua Samoa. E include ma Samoa ele na Samoa lus fu pasene lea. Yeah. So o popolenga na Samoa e manuia tunula. Ai o kia kaku. O te tonu tula ipa o loo malama lama foi tai o tunu nei. Malama lama a le fionga le li pare mia le teimine malo Samoa. E sa ili malo. Sa ili malo mea ele lei ai Samoa. Sa ili atina e sa ili ina ia awa ne ito e whaalango Samoa. And they are more than willing to help. Yes. Ia. Ese si me I mtaupu le mtaupu le fisili le a tipi o tanga vai kekele me ese isi kam keno kam kau. E ele tangata no whaalonga to whailanga fesili. Anga ino meo aita lafu ang. Nena tali manino le fionga tamaita Minster. Being they are the donor partners, donor countries ia tunu utawati ya e Pacifica. All different countries there suffer in so many ways from donor countries. That countries don't and that is not what the Australian wants. They are the development partners, which is that's exactly what the Prime Minister is doing. Donors. And the Minster tele yaisi donors
ese lako intention. Lele tula imayele tele o Australia. That's not what Australia wants. They want it to be the development partners mo tātou Samoa. E lele whapea mai ia nisi o ta o le li o tupua. Tupua tosi ana fisilina. Ele o tangawai. Ia, o le tāua tāupu leu tā iai mo le o le atinai. O le upu ale tate tuturi loa i tam tāupu o le atinai. Development o Samoa. O le ala ua mātau e tamai tai lo ia. O e tamai tai minister. First time ever, left to meet our new prime minister. Yeah. Le lau tilo, o le tangata na te whaongaina ta tau tupe ia tupe ia mai wha mea lofa. O lona winga. O le a tili ai o na sa ati mai le manuia, mai donas nei. Pe a manino donas, o lo whaonga ta tau tupe ia tina e le atu. O sa mea. Moni lava tula epa. Ale wa sa no le leia le a fole le fionga te mai tai minsta. Le o atu tilo. Le ala perwa ile va ale na fanua le sa fa tupe for malo stadia. O le lo fiso le fono. Le fa le fono. Le fono le fai o develop. Which is tilo la iai. O lo o fa mai yoi ta tau ile awala ta tau ile tupi And I must say, these people, because they don't want to be lame for were involved in domestic politics, and they fully understand what's going on. Le mana ye le mele na mai o vaenga ne lo fa pe fa le leia o le cyber security and safety. Or determining to hear the country, the borders and the maritime leo. Malicious cyber activities improve, strengthening the democracy and the economy in Samoa. I may say for agriculture more resilient. The framework for rugby. For your tattoo visa to improve visas for Samoan. Well, it means that it's only 98,000 Samoans in tono Australia. And the labor mobility to be successful. E taulangon nalo tamata muli mawhanua. Taulangon nalo e uia tere mata le belena tuli fafo. Ai pe o mai a te ule o mai o tangata ni o lea lo lofa mai lea tunu. Ai pe o whaalia le mawhau o tatu tangata. Mata utia le mawhau. Mata utia le mawhau. Na umana toi whatu ese la fionga le li pale mia i le minsta. Kalo whai. Na toi mawalalo le fionga le li pale mia le fionga le minsta tu sai ma le incident le na whai atu e. Ai, sale. Ia. O lena, o vea tō kūko, ma kamalo fiu e whapalangi mai lile. Ai. No, o minsta isa, vai ia. Ana umalo le vesi le ane, le no le tuli le vai o isa vai. Ia le mai, ia le nanua tamasala fai. Ia. Tasi lana poloketi leo mon mawina e Australia i wa latu en fat pein le vaenga leo iswai. Man tua fai latu la epa. Fontanga ia sa vesi mai ai. O le tau mawhai a whapea ia anwele fionga le li pale miei fafo. A se i tolo tu ai maua lewa noa tu le ai. Mana tua o le a fio atu ia laksen e atu e tatala le. Te tala le maki te tele sa valalo. Le a fio atu la ia Anthony le palemia Australia. E ufale ma te tala le falfono ma lo fisa le fono. Ia e tā ua mea nei. E tā ua mea nei langa o le mea e ta tauna i ele fionga le li palemia o i o tai tai. Lesi palemia. Ai matua i ese le mea le fai. Ai, vale. Ia e la valea, e fa valea le tunu.
Tele. Ka me maka nga so le faingi ka nga ka so le. Ai whapea la ua. Ai a mai whawalea na whapele na se e tia i leo tangata Samoa. O le winga tonu ngā Samoa lau whafonga anga. E le mawhai na fio le fionga le li pale mia i whanotanga i e whafo. Ai o le afi fio mai pale mia o New Zealand ma Australia. O leisi pale mia le se pale mia e whasanga ai. Ai mai se te lele. Se fulu montuk miliona tupe New Zealand le na mai whaua le tatou maketi sa walalo. Ia mantua foi la. Le maketi lea. Oi na te ena maketi lea. Na te ena tu la epa. Mua foi la le nei. Mua foi nei tu la epa. Le mea na te enai. Mua foi la le wa watu New Zealand tupe whai le maketi i sa walalo. He didn't want to whai le maketi sa walalo. And no for tau momongo i tu ai songi. Ona lea. He had a purpose. Na iai le plan. O le Chinatown hotels, mai le mela na tala, le whalele, o le tātou whalwhamsino tuai. Yes. Wai mea whau o tamaro. Mea o mata anga le atu nuku e le tatau na lote. Whalwhamu tuai, ia, a le alanga, e le ngata la ilea, a le anga na relocate e tinu o songi. Mana tua, sile nā. Le nai tangata, la wa ave iu tai whaleni. Me tangata o fia tau sanga, au i le area lea, ngā develop e tangata ni tanu, ioi. Mai alo tala i titula epa. Iai se a inga ina i songi. E whai ele tau talanga tau paana i o mātua i aso sā uma a. Ioi, inai, sauri. Ka o le matonga tongo. Te ofo whawhewhena ia fia tau sanga na develop nai nei a inga. Fato a ea tonga tongo. Mo meo pau ta avale o tingi ta avale e feo soi solo ai lunga. E se i matawola la sa piki mai le tau talanga pa. E atu tūr ta avale fa e pu se i wa e tau wasa mai le swamp le tua. Le fatau fusi. Ia, ana matua mawalunga le tanu ana i tangata. Awaluna le tanu ale o ngofo ka malo ongol make kira le malo falta no foi le fianga le li pale mia e tatau ona o le la au musa matatala lo ia officially open le marketi uma le na officially open le tatou falefono ma le tapenanga o tatou tuto tasi whawhetai le fionga le li pale mia ma le kapeneta o le ato e whaafo i le tātou sisi ngā fua i le mea sa masani ai, i le tōru waso. Se kaimi ka pa i le Singapore, se ka hawhenga ai le taxi, le airport taxi, le fu bevesi ai ia le atu. Kilo le taxi ngā le fu mai le wangai o aiata, airport le wangai le sa wala to li potile. Moni tu la epa, mana tua. O la sa ele long sa fai lungole. O le malama lele. Yeah, I'm independent. O te le whapia. Le o te fisilingia te filingia. A fai na yengi long ni lungole il mene. O le ale me o le tāra sang. O le maua tupe le. Le maua tupe mlava lele. Le maua tupe mlava lele. Tele lato tupe le maua le entrance fee. Watu a ta vale. Tu maua tupe na. La tele lato tupe le maua na. Ala le meu te whapopo a ile nei se lauta la. Ai whapea mai. O le totongi mo le airdrome facility charges. Yeah. The airdrome. Aerodrome. Yeah. O le facility la. Wai la me la totongi mai tangata le tupele nei. Ai olo o iaia e tupe ma wala ma waile le tama ainga malava le tupe ye mo le fai to amami. O le facility. And yet o le fai la ma wa mai. Ai wa yeseli poti wa tau a ina e fo i le malava lele ona fapia a len va lele sa mo e fai olo after 4 o'clock. Ai o ni tu la fono ia fa va o malo i va malava lele. A len le va lele te o le fa.
e te tau lana a whapeto nofo lau whengaluenga, te tau o na tatongi o lato o wataimi, lato te whatau no unai lale, ki lia ingo le waa me whapena. E whapele o mose, ele o mo ni tongi o wataimi whapena le o whengaluenga. Compare ia New Zealand, Australia, ma tutuila. E a lene ma te o teimina le mo te tongi e tangata whengaluenga ia. O le mela le tūlai mai nei, ona o le lai whapea, o le le o ele le apea o siringia le fionga le li pa le mia. Se i toi tilo mai lo ilo le li poti nei. Langa o le manino, o le whapulangana o mea nei, na whai le lua afe lua wha. I le vāta noanga o le atoa o Samoa. O mele i le lua lima, i a Februari, lea lana whapasi ai loa. Ai a watu tono kapeneta ai le siringi ai. E le ai. Ai wa umana na yese whiutanga inga ma Samoa atoa Samoa. E le tuto ngia la e tutuila le fi lea ai. Na le sitanga lea limata la whaopopo le airport tax. A le wa watu le mea. Ai watu palimene ai whelu ia isolo ai whapele ai. O whailonga lanu la whapea maisia tunu. O whailonga lanu le tuto ngia e tutuila o le filea. A le wa tutongi isi atunu ia e a foi. Whelele ia tutono Samoa. Le lana nonofo ia ma le lato pili nei. Le whato a adia ele vai aso le natia. A le effective nei le aso momo. So apparently it's going to be some investigation into it. Le whala watu siatu le ayata. Ai tonu ona. Ti tiro lato i le wa avele tusi le mean stau ngaluenga te tele. Ma le tusi avele mean stau turisi. Whata taula lea i tangata whemala ngai o le au tourist. Ia pe o la ai eise a fianga Samoa. Wa o le a tangata atu lola le pasese. A whapeo pasese, say for an argument's sake, o pasese lima se lauta la one way. Leo whapopo e ma le airport tax lea ai toi whapopo atuai la ma le extra 100 tala. To sa la se lau balus futala a toa le mea lea. Apparently, o le mea na talo sanga i le Talofa Airways, ma le for Samoa Airways. So i after loa se au te lenga, pea le pisi o le fionga le li pale mia. Io na amai eila io so na finangalo lumta upu nei. Ia, mana ia, pina na ta mo le malam na maanga le atunu. Ia, wata sifo ia lea o tatu wa aipe o tu sifo le li maanga le malo. Al me fo le ia manino. O aina initiatinga le sitango iai. Ia, matulanga, lepe alo tau saka pa di valile. Ai tu le mai tangata e whaopopo on top of the affairs. Ia le apea le fea e lima se lau. Whaopopo e ma le se lau tala o le afoi, o le tax. Male, there's an extra amount of the aerodrome. The aerodrome facility charges. So nala whaopopo e more than 100. So lela le tau sanga ina le malo. A peo le mere mo whanua lipin ta wha manino le atunu. O ai tonu le vaenga e ana le sitanga lea. Po le malo, po le a leo whatau sanga ina means ta o le malo. Ia toi sirsila i mei. O tulanga le i tula e pa. O leo ai lungo o tumua i tulou lava. O fionga means ta le pa ingo le nei. A o le na manino na o mai e taupa ule mai tutuila. O le mea na whatatanoa na initiated i le vāo Samoa, atoa Samoa, i le lua afe lua whā. Sa wai lola ia i le ia Februari, lua afe lua lima, lea la na wai lola le whatoa effective loa nei ia la so mua mati, ua whapasi ai. Ai whapea mai le tala, ina ua whai le sanga, e le a fia i tutuila le tuto nginga lea. A le wa te nei, wa au mai, wa soa se atunu o le a whaapea na tau nuu i whaleolo. Mana ia. Ia, le tele te mito i tano i anta pulea, o na pio le fau le whaalongolongo tangata. Ia le fua vevesi tangata, ma fōringa mai le fua tua i whainga malo.
le tafa manino si vai sua le ina ia manino ai ile ai au tu ia le malo ile mena fai isi tangata Manino la va o le tatou whainga malo sa moai malau whafonga anga. Whaato a saini le tatou whaatautonga le aso sifulu ono se tema lua o lua lima. A o mea ne ina whai ma le lua o lua wha o le lua ia Februari lua o lua lima. E le teimi le nai le pale mai le tatou whainga malo le iai nei. Mana ia whaftai tā o ane i o lea ua tala mai le komisi po le PSC, po le PSC, ia le tua inga fo i na bevesi e fo i tula epa male HRPP i le whape le whapito le tofi eina o le tamaita i lo i sili ia po le fionga ia maunga precious. Tamai le ua whamanino mai, le aina ui lava i le lalo le fast matasi pui tasi. Io na ngai na le foi na fai lo mai el komisi na la tu ai lunga le la to pepa fa sala lau man fa sala lau for 20 days I think. 20 days. Yes. Luas na uia me umaia se tala si mangale tula epa tele fualenga ngasu Paule tangata lana te sila fia ma ua faila na fai unga ua saini lo na ao ua malie atotoa o le fionga a le ao le malo. Yes. Ona o le tulanga la le nei. O tulanga nei tusa o le official lawyer sili e le lalo o le puleanga le PSC. Ai ona o le good governance na tu wai i le official PSC la tau te whaasala la wina i lungo le la tau website. Lea la na awer whaasala launga la so sfultasi o te se malua o lua lima a ngai la so lua sfultolo Januari lua o lua ono. Lua se fulu lua 20 days sa alua le whaasala launga le na. Lea la e to tolo i la tau na apalai. Ia mantua foi la e whapea o ia inga la o apalai nei e tilo. I le anga waa, i le tele o tausanga o ta e aveai o e maloia, independent lawyers, more than 10 years, ioi. Ia tūlanga o mana, le lai e tū mātila mai ai la le anga waa, ma le to mai o le tamaita ia maunga precious. Le manino, wa me umanei, e umaloa, file a recommendation a le fionga le li pale mia, ave anga i oi le ao le malo. O le ao le malo a tanga i fo le fetaui. Ia, o le tūlanga na, na whaamalia ina fo le fionga le ao le malo. Wha pena saini no ngā ao, wha mao nia tau whinga. O le ese le manino o le mata upu. A oi fo ina mua mai atu la epa ma fono toe mali mongi, fai le tala pepelo le atunu e se sele a wala na fai ai, na appoint ai maunga and all this. La manino, lawa mai manino PSC, se tu uia tau wha olo a tau o le atunu, le maua se fi le mu, na o whetaua inga me ie whai malosi o lea, le lema whai ona puti e tu la e pale loto ti ngā, ma le to ilalo le iai. Le se silsilane la i le filifilia o sa vale noa pithe. Was there a process? Yeah. I know for sure they didn't go through the process. Man tua foi la. O na le ia e mai ele conflict of interest. Yeah. Conflict of interest. O na le a. O sa vale noa. O le tora i noa. O le to alua le tali o tula epa. Sisters. Ele na wale me tele el porkiti ele lea. Ia, o le nala ua mautu fo isi na me o le tā mai i le whamasino. O le mea matu ia le utu le mai mawhanu i. Lea ua le maua whamasino i tangata ina issue warrants. Lea issue warrants o le ngari i lea ua le maua. Peitai ua le maua. O lea ua whamawina ia ia vanga tus sa te vapeta ita peise me foi le ka o se dismiss pe ale moni pe ale maua ia mo meo ia ala sa u sila i tulanga
Ai titilo foi le court case lea a le fionga le li pale mia ma le lato to ono le molia. Ia. Le mafua anga na ta ofia i le case le lato case. E le mawhaina tutulunga e whainia lato mon mau. Ia. Ona ua wha maonia le moni pe pelo mon mau. Le na ta ofia loa, there's no case to answer. Yeah. No case to answer. Why? Because le wha maonia. Wha pia whalala me le wafsiringi e le case lea. Ona le wha pia o le affidavit na tustusia. O le whesiri le whesiri ai. E moni la le affidavit a le ungali i lea. Pe wailo e le ungali e pe pelo le wha saini o le la affidavit. Yeah. Le waleina e le wha pe watua ia a le me o le wafsiringi a le wha maoni. Le la tu o tua ilu mo wha masinonga. So o le ala le tūlanga e tanga i eilo ia. A whaira tūlanga. E le mwhana tali le. Wa le la whapene i whata tali pe talia le e whamsinonga i a affidavit. A o la le time le cross-examine ai. Whawhiwhela na whaile cross-examine le nei. There's nobody to answer. No case to answer. Ia. Mena tatu taritaria. Wa leo tu wa ine i te mai tailo ia Muro Lui. Pe iai se isi ana mori mau. E mori mau e ese mai mori mau e lua li maua. E ese mai fo i vanga tu susia i e lua. Ia le lata se tatu taritani. Wa leo se unga e fai le sfarele nei. A o toe vala a win or case. Le case le... E serte le afo le... O tūlanga le walia e mai tula e pa se wa peo ni whamasinonga ani atunu. Whane whapau ele i o e le o iai le whato whala inga o le folfolanga le atua ia e mai se ni ata mamai mani to mai a. Wa peo ni mea whapau le whainga o ne whamasinonga. O le manino lava tūlanga. Me whailak tala lia. Ona le te lele a whainga ma le a fianga o le conflict of interest. Te lele a fianga o le conflict of interest i. Mana tua mafua o male le case le nei. Ele i alu ia pali i namla ulu le ota. Yeah. Ele e pau le tangata whapea na whaasoa i e namla ulu. Tu sai ma le mele o tula i mai. E na o fono toi. E na o fono toe na whaasoa i ai ma whaani i mea nei. Le ale so o tanga o fono toe ma le fionga a le whaamasino sili. Le ale so o tanga o fono toe ma o le whale tu a le fionga le loia sili. Whaamasino sili. O le Meredith. O le a fono toe. Ma to e conflict of interest la par tūlanga lea. Sa le te tauna i ele a fianga o nei mei te tonu. Wa lewa na tauna whaise whai unga i ele nei case. A le a tolo i whai whapea. Ia lewa whai palo te la iti le whai nelas whareili. Tu malo ia wa. A le lava e toso whapau tolo lava le tūlanga o whale adili. E le lopo whea e tu lai mai ai. Pe toi whaise palo te la iti po lea. Ia. Pe o le matu ia. Pa u mei e tolu te mea tasi mawhanua. Yo e. O whamisino ngai lua, man palo tala titi. La se tatu mama ai i lea whaina o lea tunu i mele le tasi lea se pa u mai mea te tele i to. Ia e na o lea tua na te amaia lo na fili e mu i loto i la tau o lo i elea fianga. Whai o lea fionga le li pale mia te ino tato atunuu. Ai o nei tu mai nei whawhita uli le case ma mea nei. Ia Paul mea le tātou whanono manu i le tua watu le moli tausanga na ia maua pele file muma ma o toa pele tai le fionga le li pale mia malana kapeneta a wale te ino tātou whainga malo. Ia, mawhanua. Te roa nei ia mtaupu na toi. Nei ai, are toi titia umatua mtaupu i. Ia, whasau pia oi. O lo tala noi na pea ia le tango fia le whanau al pale mi o ta amale leo. E le o mapu, le fuina tala no ne si o eli mato ina. Io e, mai o le tala to ina.
na ia whaamaonia, whaonga ioe. Ui o leo ua mai le tali tususi a leo, e le whaamaonia tua inga matala la observa. Te la mea ia e whainga opinions i le meda, o le observa. Ta mata me le observa, ta te mai lo i tu ina le, ma le lote peo ta upure, a lau a mai le tala tususia i leo, i le ofisa o leo. E se mea whaamaonia e le i tango fia e whanau o le lipare mia, ia ta vale al ofisa leo. Tula epa, te whai atu ala wa tala, O te le whai atu tala nei whapea wangiai o alo le li panemia. Tai ia nai te sila fia o au te alu whaalua whaatolu I sa mo tausanga. E le once ever ai o whaapea na whaafoina le whanau alo le fionga le li panemia le taamali. E o atu la waa ia malo o la toa ia whaafoina. Pau wale mea lai whai le fionga ialo le fionga le li panemia. Pe a whaapea ele o alu ia le fionga le li panemia I taamali le malo. E whaonga lava la le sao o le fionga le li panemia. Whaapea na whaafoe lava o nalo. A o taamali le malo. E le tango lima I ele whanau le palemia. O leo whamanino mai ele fionga le sui komsina leo. Le se me whapena na tupu. Le whamanino mai le autustala I Samoa. Na o iai. Na whesilingia nisio o leo. Whapea mai. E le ai se mea whapea na tupu. Le iai se warning. E le iai se molianga na maua. Ma ave se warning. Ele ia se me whapena na tupu. O le lai whesiringia, a whai watau whaamaonia wa iai ni warning mamia. A mai lai lunga suafa. A mai lunga suafa o le alo o alo le fionga le li palemia. Ele mwhaina la toa mai because there was nothing happened. Malo, o te elo te tonunga mawhanua. O lea ua ngā lua te mai tailo I sili I se whai unga le observa. O te ele whapeo whamaunia pat o te tau matea. Ele o toi mamau e maua I unga le newspaper lea. Ale o le newspaper atua. O te tustala lea na te whaia ngā ruenga lea. Nene ia whaina newspaper atua. Tau ana pa le fui niu ia por sa mala I lunga le whao. Tula epa, moni lau sa noanga. Ai e ao a peana whamanino atu so vai. Peno whai atu, ia ona o so tanga I le pulenga le newspaper. O le mea wale lewa na te tauna whai e se fufuanga. Moni, pa u tonu sa mala le ulu o le sa tu sir tala. But I'm pretty sure, o tala umanei o whatever news e tu o le autu stale tonu, e proofread mua na mai le approval a le editor. E ui la ele o toi iai le afionga ia Savea Sano Malifa. Malona whetua. O lo o iai la le intia la lea. Lo o iai le intia la le whape o iai le editor fau lea. Le whasa iai le taimi na vevesi ai mea mua le ina whata nuu le sa iri ngase le afionga le li pari mi Samoa. Le na tali manino le alo o Savea Sano Malifa. O ia le o take over. So la fesili la le te fesili ya o taimi le nei. O fea la o ia le pulenga le taimi le nei. I le tele o le tauleanga ina o lato I news pepelo. Le na tato moli mau umasa mo malalangi. Confirm mai le BBC News. Fa maonia le amai le observer o fake news. A le la, ai paua le benta fa tata no iPhone. A fonga le fionga le li pale mia se taimi panga noa pe a maua so nava noa. Fa apea le fionga te mai ta ilo I esili. Wo o I le taimi watatau waina faini molianga. Enough is enough. Le fa pena tuli fo I fafo ana po. Tōna fo I fafo ana po sui la observer. Tau mwhai sa sofa le dina le sa whai ana po I le tau mea sina. Le min star lea mai o stadia. Sure. Yeah. They never learn. Then, o le tulanga la iai, pe wa avea le punti o la to wala meo iai sa ili mai news.
no mai lola ia fau news pepelo tau ai ma atu ai whainga malo. So, kele loa foi lá, kau kia foi ni ngā whainga whapena, sile mpuale no le ia, lau mea muli ale ta te whaasoa mai fui sau whaasoa. Leo atua ia tonu ar toi ina. Ua pu lea to atasi e le pale mio sa mo lo iai te minei. Le pale mene mani whamasinonga. Look who is talking. Absolutely. Absolutely. Look who's talking. Yeah. Kau pia. Leo koe whaangangana ina na i le upu abuse of power. Tulepa e ta tele i further. Lau ti tila malau, leo te pese pea la ma. Yep. He is now getting the taste of his own medicine. Yeah. O mea umane wasau tula e pa whaalawi loa i a Samoa. Wasawe e foi e pungi mai ona luma fale. Mana tua, o le taimi le i whanua. Nena whapelan sau noanga. O a lava polo keti mga luenga fia whai ale malo. O ai le whanua e fia mana o mia. O atu ale malo whaunga. Lala le taunga le mena. O le pule te tū whaahiki la. O a le te whai soa. O le ua maua le sui o Robert Mugabe i le Pasifika. I atu la epa mana wina. Macbeth le. O atu langa nanga le iai a. Le sa tupu i whanua whailanga nu. O le whapea mai. Wai lava le whanua le alpolo ke te malo. Le whana whailana sau noanga i tono palmeni e winga i whamasino. Wa vai le whamasinonga and all this. Ala me lau tu la meni. Le whawana whamatau se ina whapea wa pole tutu le fionga le li pale mia. I le pale mene whapea le lo whamasinonga. No. E leo. Wa vai e le tūlanga le iei nei le fionga le li pale mia i ona molianga. Nate even though o le lalo lana te inga le matanga luenga leo e nate le o a apa lava i lona case tu ngā luenga leo e whai. Ia. O le whenua whaitau o tua nei i a tuama na whapea ngā kuri whai koe inga ngā po se ma se vaenga tere loa whapea i whai men whai pōn tūli whawhoto ina. Le sa whai o tau mesina. Nana tūli e whai whafo. Se whauka ia. O le mele mo ei, o le tui ina e wale i loa maa. Ua matua i le i loa maa o no lea. O le mawhaino na pūle o longa loto, mele le tula i mai nei. Mo whanua, istama exercise le titi ale tatina unaua ina ia maneno lele atu no. O tūra e pamarei ta pipi, e o atu to tonu. Ua ua leva ona iai le sistema ale malo sa moa i ona ainga, i sako ainga. Ua ta oto i le matai system ma ona iai mo meo pule no. Lan mea tūra e pana whai. E le se mea ia, tus ta ola i le mena whai e le fast minei, o lana polo keti. Mea na whanau mai, le la avatu el fast, whapea na whai. E le o suia e le fast se mea exist ale malona iai. A o tūra e pa, na latu sui le sistema matai, e ta ilima sa o ainga. O le senga le i pa manino le atunu le me ta o fia pule ma le me lan me le atu fast fai fast le ngata na fatino le latu proketi to e avata iala so le me patino ar fast a o tuila epa na watu sui me o uma ona yai ad maro mor sirfia na tu so me le lo tu pune tuila epa o le wasau fatanga sweet tone mai lona leo. Sweet tone mai le lana tautala. Ma fia teu luma fale fia le lei le atunu. Ai, o mea umalani. O le wasau o tua ia uma le whainga malo. A o mea uma ia wanga ngana i tula epa. O mea na ona ia whaia. Le watu e ngā ngana lava ia. Ia na fau leanga sa whai. Le la wasau e loa. Wha pesa we wha se e mai le atunu. Me tonu leo lona o lea le mamalu o le atunu. O na langa tala tu sa o lava tu la epa.
Ai manatua, ia na suia. O ia le na suia le mea. Ua apa mai e pule mai, ua pule mai ia le filinga a inga I lato mea sina I swafa sa. Le foi na tama fai ai. Mantua sa e la lato fam sinonga se meole o fasto swafa ai ono. Le ana itai ona aiwa fa pewa mafuli atu uma ia nisi tu pai o swafa ai ono I fafo New Zealand. O atu la tau te urutala, le na tam whai la suitu la fono, le to iei se a foi, se tangata e a foi, sau e urutala mai whaf matunu I fafo. Le sana whiau mea sina na whio soi, na whiola mai ma soi fua mai ia I o tātou tangata Samoa, o lātou whaasino manga mea ia. Alai menei, o ia le tam whai e sui. Sui foi ia le boundaries o vaenga whainga palota, le lana le na ave esa mai sa le aula ma tu mai ila ai ngā malosi I Salamumu. Afu isa lala fanga fa palota sa ta o afu ta o le ua tatu I tu malo fa palota a pi o le si me matu ya langa le utara noto ina le me o le pule tutu mana tu foi le mamalu o le au le malo male upu masiof a vese ale ngana ta malo le men to no foi to ta mai le tunu anam ia le lagu to sa oila upu ko testanga ia le test olanga ia medicine io me fala na wang le fainga acceptinga ia ongo le loto tinga ia na faufunga sa fai ka fio la sole fa maka ke no a fe mai le o le faufau ngi ku nga ku ai se ronga mo ini mata well, face it will never stop. Let's face it, it's the reality. Que si la fia foi ia era foi mo inga ngi mo ala fa fela pa ngale mo ya ele polar ko la la tu sa tu le ni mata was 6 foot under. E aí pau nga finga e file mo le tu ia le file mo le tu o man tu foi la o le mea le tinga ele loto na sau ne mai lunga la pokalame fa wata tau ni fai fe au na o aves tu lalo ya la uni fa pem o fe o ia fai fe au o lo nai tu malo se io mai le tele o fa o lo ata o ma tele le mata na ma le luma le fai tu la epa ia manisia le me fa meto ina male li ale ele ai o ke lo vaku o ngangua ele por kalame le li pa ka miki le kamale ngari le na tonua e se le matanga ta silemia fa afta ka pa ile me fa maka ka ka pa il fa masino la continuation o le ngari le la kamale o bota tawana ti lo ia le fo le fa masino ti lo e fa masino le go fa awa interview ma fai le tau fa le anga lava le fai le mea tu ma wala lo tu la epa siole o ka le matanga o tu la epa sai lele o tangata matua o sa ai te alu ni nei tamai titi la pisi le lo se anga nu le lo tau tala fa Samoa le lo ava o tu sai malonga ngutu le lo ava tangata siole fafta o tau i tata no i mele ai tasi le metum kilo mai tatu ole o modia no ngani le ai fa tonu le la tamalea if but this one is even worse langa if apertania ngana yo to ele besides the English version yeah oile nei tamatiti na tele lo ma se falo alo na tele lo se merta ale ole me fai la tala tu lepa o ieta mai ele tu uma wala loina ole to e ino sai lele fa fina eru nei totu ole tamai titi fa vale le lo nan ye fai ole tamai titi le lo fa Samoa le lo le ngano ana sau ne fo lon tamai is statale nan le lo fai le lo nan ai ia wala va kau te fengisi me ki kala ia matni ta ko ina o to ina me ia ma tanga ia ta no tango pu ele ata mata ele to sau ningo ta mama tua ia
le fionga ia honorable tiu pola te pau tamatoa penaia Ia. ma ia le talaanga o le fionga le ia honorable tiu Ia. no po le no a mater sauninga I. tula I umalo e fai le pese a mata I. tula I le fionga le pale mia malona fatua tula I le fionga le ao le malo sa pito I luma tula ia fionga min stars ai tula I le mamalo le kalesia a sa fai le leia fa peni tula e pale tulunga o fa pia wa matua o ale mamalu wa matua I le loa there's no respect there is no respect and I've noticed le taimina tula I le fionga le li pale mia matala tala na o lo le tala talanga I le wafu le I satitoa na o lo na talanga le fionga le li pale mia o le pine fa mau na ngā luenga ati ya e le fionga ya le tiu tamato mantua o le tala tula e pa pe o ye o le wale le wafu le na o le na sa no le fionga le li pale mia matu o tu le lai there you go nan fafotoi nalu no tu sa le uma le foi ele uma le sauni o mano ia ole tulanga na ia na o tato malama talinga malo tato fainga malo ia pale mio New Zealand talango tato marketi lo asia ele ampasa ole eselmana yo mele Petawile le singa le ambassador of the EU European Union isa mo vaya solene la ngona le fifia ona le wa petawile singa male mama le ngoa mata le yo Samoa mai le blacklist ale yun na mai se tala fia se le mana yo le nei ma se tala fia mai le ofisa autu o le British Embassy Samoa e se tasi o tama whanau alo Samoa o ia au siani whai longa mawalulunga o le master mai le vaenga o susuenga o le cancer i le University of Queen Mary I London o le tamaitai leo Sawila Melissa Tolobaa o le Masters in Counselor in Molecular Pathology and Genomics ese le manea whaftai lea alo le atunu ua maua foi lea whailonga mawalunga ia atonu foi iei foi se taimi ia o la iei foi ni alo le atunu o la whapeana la tau au sia le pathologist la lea I Samoa na ia umai le toi ia o le tulanga le na whamaunia mai al tulanga le ile alo le I pale mia ile I tu no foi ia le tulanga lea wa manai le mele wa ia nei tula e pa wa o te mol mawina mta upu nei I le maketi lei funga lei ia mantua au awal te nofo le hotel al motonga whaafsanga I le ia mal maketi ia la isi teimi be pe te whao le po o ta fia alu la ia whaatau mania ta niu le maketi aki a wale ai ma se me wa loka umo o le ia le whaftai o lea la atu e tatala. Wal mesa yesa 24/7 na makeki. Anytime e te moe lo fale I whape te ale whalopo tale lua tolu wabeao. E o so lau tawale ale maketi whamelo whatau ia e te latu nā taimi. E le wha I titire tumu o le makeki. Ia alewa mana ia le la atu e tatala. Sa waila ia le tūlanga lea le foina amai lunga tula e pama ma le foldinga ma kongi lo sioi fa pe mai ia lele ua le oko yese mea maka I Samoa ua le tala a eva ai le te leo o te leo fato anga le Silly Farm le enta pena ai telo tangatalo le mai fafo a le ne wa mai e Felipe pero mai ia
O New Zealand lo koe mau se kalo e waku Pasifika lo mai Filipaina no des se so i e tau whaaleanga. O le facilite le amo whanua. O a whea o le atu wale nime. Ia sa oila se longa mo ini atu a. Nā tonu a. Whaftai fo i sa whapeona tau au ina le fionga minsta ia ale bena ale i ni mea lofa sa tau au ina mai el malo Israelu. Malo whamawina ai. E le ngata ailai i sosoani mai le malo tele Israelu. O me te lia le te mau a inga wa sa atu. O le amatanga nga o le laku Israelu no a. Oh, it's the beginning. Ia, mana ia le tūlanga lawa whaangu lawa matana whai. Lawa tapena ia le mele sa iei whale whaatan pasi ia i tual maketi o ia. Ina o le tatalanga lau tato maketi fōu. O le lawa to e suia o mai le whainga o le nofuanga whaatan pasi, o le atasi lawa le awala o tuai, o mao sa o le situ le to e le whiliwa i mai tatonu. On ta mai la le vai aso le te la stona ino wa uma le road show le sa fai singa no lua. Le la na o lo le fionga le lipa le mia ma le ka peneta ia ma le ile tata langa la le o le Sapatea Sports Club. Yeah. O le Sapatea Sports Club o le winga le ngua Sapatea o le sa a o sa lenga tasi ma sa lenga lua. O le pā o palauli tasi lua malitolu o tea o satu paitea. Whawhetai nei tu malo e ono, a e tō wha, ona o le sa ili malo a wale lumanai o whanau. Tapu e mai whanau o lo i eita leni, mo meo ta alonga so. Ma naia i o le lato project lea, le initiative, wa whetaui ma le teimere tato miliona la lea. Ka whai tōku lou le fionga tamaita i Minsta, le fionga i a Mulpola ana Rosa, o le fionga i a Fiu, Bonifacio, le fionga i a Aiolupotea Palemene, o le fionga i a Tilafono, David Hunter, ma le fionga i a Leilua, o i la tau nei, le tu sa lenga, le watutu whatasi, mai sa ili le lumana i manuia o alom whanau o le tumalo. Ona tau mai la le se mata, upu, se lau fie tula epa. O le saunoanga a le tamā lea, ia sala asi tupai pira asi. Lena sau noa manino, whaalawi loa mai suli o le suafa sala tanoa i vai o ulu, wa whaasa ina ona e toe whaonga ina le suafa sala pulotu. Ua mātanga ma whaaluma le ainga, wa ele tofa, peto o se fulu e sala sa saini mai le. Sa saini mai le whaasa launga lea. Mawa e momo tangata. Ia, pawal mea ia oe, alo su le leile, se homeless shelter, e te nofo le lei ai. Ia mai, tau e lola fionga le li palemia. Ia manu lo e popol mano oma, file mu le lei. Ke lo fai ai ma whanua, o le whaavalea i stangata. Lea o tatu moni mawina le whaaoso e limoni. Alu ma kua whaini tusi. Whaavalea, whaavalea, maalu ia whaavalea whapea. O te lea lo whaia, au ia tu le epa, o te whao. E tala lau mala, woi talo whai make ai. Because lango le saupulotu mamitai o ia ata mai. E na o ia lava na mawanga skorsipi na o ia na mawanga degree. O inailo ai, a whai o estangata ata mai. O au te whao ngā pēla tala lea. Whai soan ma tamale tala lea. Ni a vea o tōto te a onga ia o ngata. E sau estangata whavalea oi. Ia la leilo ai la o i o le vale, le o i estangata ata mai. Le mo whaanga i whavalea ngō fie. O no lea, o le fia i loa, ma le fia mata mua, wha mawalunga ma le wha sausili. Ia le nawa manino na amai e le fionga ia sala lea le to te la to le saini mai ai le tusi. Ina ia awane ia to e whaanga ina. O le me singa makara mo whanua.
pe ia fai kual pako le ai ma se fa ngaina a o le ke lola a kui pala le ngu kui pala le kumalo kui pala o me ki o ka ko ba kui ki o ka me le lau siaso le ngo le o le ala wali ila vai tu la epa awali ila vai li mongim fontoe la wa fionga sala fa langi mane ene yale ale la no talia tu ai no vai o fetawi ela lo ngai ngole wo faia o te fai ngoia sala populo tu o le pulo o le iku vai fodinga pe vai le kopio le ka iku ai gero o le umil ka kalango ia langa ki o famous ai ka ai a ia ka famous le me mai tau ia ka muri pa si banga mo fanua ia tu langa le na tato mea masani lava tato vai o le Asia to telefo ila to walu neva yaso ia fai o le telefoni a tatala faito a tani faito yo le tato Asia le na o le tau le tato pusavai e tolu se lau maleono fa fangula popo ai e tonu sa wai lava malo wipu le lana inumanga fa manino atu le malo le atunu ia inisi o lato o wala au mai se fa mole tupai o le ale inumanga le o tau nu o lato pusavai pe ona fai atu le ia lava tama ipu le tonu ia tama ipu la lea lua nia wipu vai la iti e inu tai au ai le i fufuluina o loa ia na fata tali mo se afaitula failau titau mafa tai au ai ia manatua ia tele lau inumanga i le vai uli i le vale o lau inumanga i le tai au ma lau inumanga i le afiafi o ne ia unga o le mai a whapele lama le vai uli e te whaalongoina le mangeso o lau tino mai e te whaalongoina le ti ngā o so ona pona iwi a le ngata ngā pe ti ngā le ulu ma fua i se a ona o lo mana o mia ngā flush out mai le tele o le toxin inside ya te oi ai le namana o mia le tele o le vai uli e te inuina ia ona saulola ia i le ta ta jao la le nei ia tulanga le iai o le tatou Asia lea o le redox gold mo i latou o lo iai ia mana onga mo le tinga o so onga o pona ivertino po o le arthritis this is the answer mo i tatou o i latou iai mea tinga ma vaenga e a fo i leanga o le tino whangaina tamalea ia na saulola ia i la wa magic o te whangainga la le vaile tula epa o te whaingoinga o le magic ia wai lo fai o lo pisi a o lo pisi lela malama o tai au nga umanga ingo le ti tai au fa te tali lo tase fulu te tala lo la energy drink tala lo la to se tasi le pepa lea i te tonu o le vai po le balu au nese fuanga le balu au nese fang susu o le pepe tu ia tamale lulu ia tau na fa pe lo la ia na inuinga ia inyai te mau le malosi fe alwai fai umau fe au fai me te mana wai ia on ta talanga na tu le patato vai o le Asia te tele yo te mana tu fo yo le fai mo fo yo ta por kalami ma ta mo fie nim ta upunta ta noina por fa mo ya ta u por kalami manisi fo por kalami lang ina finga malo ia fa mala malama ele ia se mesili nei lor no por mala malama ale unga la porta tu lalo tu leile vaenga o atinai development of Samoa is the most important topic le tau te tu leile terminate ia ona yele langona mo fanua saunoia i se saunanga telinga ma yeta por kalam ia ona e tu mulia tu le au fa marta au nanga ne fiaf mat fa lol ia fa tai tu le pa ia Samuel o fa fonga o le na wa mata la tala fa soa fa tala noa ia e ui fu fa tau sua ni stala ai o le mea sa batu manino
ina ia mātou awatua le au i linga sao o na lea wa ma losi le sau le whaatau te mai le situ ma a mai e la leo le tala pepelo whaaleanga ina le tātou whainga malo ma lātou tau ma whainga le lei mo le atina e ina o tātou tangata. Ia o le nā a whaifo bai se ngana o sala ia ta tonu o matua atu ilina. Ia tula epa ia whafonga mai le malo le atunu ma wape o tau le file mu whaatasipe le atua mo i o tau tātou tui wheloa i le aso aso tonai pe a maua le ola ma le malosi ia so i fua. Te tele, te tano stemi, alo fatu ia ta fia ma le ainga. Ano foi. Aia. Ia o le nā, i o mafuisia vaenga, ai pe o le mao, danga le nā, a wale, tam fai wha mana malama tatu o tunu. I mea fo i o lo wha nunumi e fo i le si vaenga lea. Pe o le tele o le mea la atano iei o le development ia ma por kalame tu layer tatu malo yo e pe o le lava la tam fai ia le ngata o fuafuanga ai fa fefea o na nai yo e mo pe ava no tatu tu e felo e o manatu wa lava fu I ia mala tu awa o sa mole tu pele tatu tu e felo taiao aso taiao o le solulu ia taiao ia le ma tu fatasi ma le sunga ia tau ili ia as tofi aso farele ia atonu e ava pele se manu walo malanga I Samoa ia le liota I loi ia ale ia mfano fai tu na wa tatu por kalame ia mortemine ia e morteleatu le fa malusi au ile tatu fai nga malo le tatu wa I Samoa tu ale ia ni ma fa wola ia tula epa malana vaenga. Tua ma fau I ma fau ta miti le mauna su ie. Yoe. Wa ma tua ni tangata I se vai tuli fafu. Tuli tula epa I tai lisi me sa fa ie na po tuli le tu stala I tangata o sina fulfulu tangata. Asi va ai le mau lalo le me o tatu va ie. O le me silino mata muli ai. Fa pele ia wa sila tu foi se palangi alo te vai tu o Benny Wong ia pese a saina Asia Australia o la tu fa peka ingo eso karo se ia ongi fa pe uma kanga ka ale maku ko le au yo se vai I yanga mawinga se vai la tatu sa mo tatu tilo leo mai matua ia le nei pale mia ko a pale mia ngafi ase vai le makua I o mai fai le tag team to ma fai fa le anga le nei pale mia se le mamao tanga sore se le keofu le ungi moyo ngi ka krepo ai o fiki sore anyway lava tu moe tatu filo itaiao na tu ono masani tu ila epa fa tai li o sua alo fatele atu le por kalame ia awala fa